yamate yao kuri mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyekaje Christmas amo no guchingira ku mwaka muya. Idubwego kine mirubiri yetu aho. Inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kia Momogusi. Tariki ni sano na ibere umoti nyino yo gatatu mwakano yo wechirubere merongo hebere ne tano nomo mwancho murigerere hinde no kwegena mbiyorando siasole na gukwaniri nabo kwarigani kwanyora mwana maya ye kiunga chinse ibere chiabo no butko iliterane sera sinyakunde asense meli manyeryo ne refenesa nyaboke na gusabire obe na nchi wikomwero. Kuchaka ikiunga chinse ibere nigo ya mateja mo korwa se kenyoro kiali atere egwadi ya bunchali bunge ya bunchali county ya Kisii nigo herobereti gochia kwa ni muberuta iyo kusiko kora matanga muberuta iyo kubwatikana n'umwana wo gusirera sense ya Russia kubwatikana n'igisege cyo kigendete sense mejo nigo bono bayenekiribuna hayo nigo batembere gwikere serikali asibono gitambugira kende gyonsi gitaranyara gikoimukiwa Njasa marieta ankoro kumera ni mura mugisa mwana osirete nayo yone yaro mukogoti kukirinto ni nyapa mwana ina basogete kurwa akagenda kwirigi kaenda gatari akarwirorora kagenda rasi na karachi eterasi atwa gwete ngo siririo bugima bwaye osirire yurukirei ona twatemire twachire serikali etobo konyi twatemire kuganya na bego totebi ganya machibu nganyora mure twatemire kuganya imitienye bere migi ona twasinyiru ntoranyara machibu andonsi ona twamuyirende tomoenie kigusi tokore kemira kemigusi tomoeni anderende kara atuke nande nabatogo kore kemira kemugusi aira nebo ona yo twamwete tarehe 10 igere Jumaine nalitoko kora matangaye nabo twamwete amatenja achete abagaka bagaikaransa bagaitie gente kyorende tomoeni tariki 10 ereti chikabere no kanisa jonsi nchiganiri go ikororo chibe kama sabororo tigere tomoeni rituke bono ruchino muichano ngana antwanya kunyarara ana atwachire kora bono twagotire tutanya kora mwana akigese na gesebuna twagotire myaka etubwate ngakugate myaka 77 nana kora kugusike ngeki bona igago togochokota ngo tutindike kianga cy'umwana uyu asengenjo twaganyire imitienye bere yaerire bona rende nabo tokumutinde kakarende karate gutuka nande kugusike ngero maga kegoko gente ko niko twaga keure kare korende yeikere na intu gyatanyori niko twangusaba asengenjo twaganyire serikali twaganyira machibu ya serikali yeikere ngatiri konyarekana yamate nekenyoro baikaransira bamuire tigatokora ikemira kyomugusi to ni kianga kiaja alavu onyora ka gutoka ale moyo aira ngo cyane tokora ikemira kende agasirere terasi twachire ko ligi twasoira se serikali una twanyorete rubati twagenda ta se serikali mapema
kera twaika tugatebia mukansura agakira omubunge akagenda mpaka Nairobi agaika koti akariboti kera aribotia Mutavati namanyite Ruto namanyite twamurigiri twabutire emitinyi ibere yakorire yaerire bono twasinyirwe na tokora bono twamwire tokora ekemira nyonye ntumoro chikiaba gusi Maria kimuntu nkuruku nyosirete no mwana wana twamuganyire gaki utuborire emitinyi ibere tokona batebunga yaga ne tukogete ngojare twagire kuganya utuborire tiga tokora ekemira tutubute ko karaje Nyasaye natwaye tukaranza tukaraburia bagaka bakatwadvise nego chiyako rurenda kara mubirutai tukanyora lijibumwe chiyanga chibutindi kubantu kamwa tokorego ndekana krochenga situ kare myaka giti yani kuri myaka iyo nondo mwana akabonega nanyakora bakabone ikine gende kone sanda nyakora ri nonyo wasirete kutwa kuri mitinyi ibere nkato butete nonyo wasire nyota gasireti nabo tukora rushike mira kwa twabutire nkato arashire torashike mira nyo kale moyena chagoja nane nabo torashike mira mira kende engaki yabere ntambe tutana komanyora bono etwamwete bune kenyoro ni chianga totinde Esemo yabarai begedini korwase bunge ya Kitutu Chache North imeye kaunti ya Kisii nigobe murunganiro ebikorwa bya boroke ubekisukuru cyoboroso haboroke bakorwa nkago Sunday school kubetererwa kugenda kisukuru mpaka matuko ye chi weekend egento batebruna tibali konyora libaga lyoko ikarana chikanisa soko sasima ibono here okubalina hobosibiro bwabo bwogo sasima bakora wana pastor Yobensi Nyangondi igono baruro kubolia gochase wizara ye chisemi kuligerelia nganeyo mori kitudane ntiri arobotirwa senchira yobwikira ebikore bigati yaborokigwa chiskuru che serikali cheboroso chitali che boarding kurwa Kitutu Chache North miye kaunti ya Kisii kogende skuru matuko yichi weekend nigekyo kyagendere kongusebirengereri ao ase mitandao abange bakobolia igoro yobosibore bwaborokigwa bogosasima na konyora chinsa kando na masomo abo akireri tuko kubatekana nayo ensemo yabarai begedini nigo nabarabu baorokirio kogechigwo kwabo nagotabuna aborokigwa bechi skuru balia bakorwenka na kogende skuru kererituko gose day school nigo bakobetererwa negati abo nigo bagosusura bobe ekero baikiranira chi skuru elituko lia Jumatatu ingana yaretire oboba ase sector yichisemi na korengana na brobo ekiga nigo gekorokia obugundo ase sector yo gente que ya tuare konsani ene na sende buno morandi ekiagere krongo ite kanisa cyane cyonsi mbwate nko randia nanyoranga bana bane basaye mbayo nigo bakare sukuru telibuya ekiagera abana aba onyento kubasomya amangana y'obunyasaye na tubegeria chisemi chiense ye sukuru Jumatatu ichuma naende twasoa Jumamosi twasoa mpaka Jumapili nabonare ngekokwana aserio yeringa onye esukuru mwaro renga abana mbatagete kobororo Jumamosi bali ba Jumamosi batagete kutimoka baeli baga abana ubabere ekanisa Jabesh Nyangondi numurandia achikanisa chiga Adventista asensemo ya marani oteba marange nigo bakuburwa abana bagosomye buku nabange babo nigo bakobwa gochabwa banywera ebirasi Jumamosi na Jumapili nabake balia bawikirana chikanisa tebali konyoro molembe ase birasi nyenjoteri egocha gotokanga mwana tajetie sukuru Jumamosi kwamana gosoa ko moita Jumatatu na ninki atachiereti esukuru kego toko mwana yo Jumapili agotimoka tigo mwana yagende amubake Nyasaye Jumapili ase chikanisa elindo mwana anyora libagari ogokina buyaso bo Nyasaye narituranyare kubwaterana ase ngenjo ogokini egesa kukiabono na kutebya abantu amangana igoro yoburuti bwa Nyasaye korengana na barandi abaiga amegerio yege Kristo nabwato bongencho bwaye kando nalia chiskuru na igo ikirana se birasi tukobwenereti koba ekebeterio nabuna nonyenkurwa sebuko keregento nkere ne chinga kichaye
Asae nero korujisa miararia asabana na nero rabakini asechimbwa chibwenerete bache ko babanta abanene lilieri mambia abali basikwebanga buya mbagwateri bagali yali ukwebanga na basomya bana sama tukaya tano taringa basomeje weekend nali baranya bagweta mono nelinga twanyorenga abali magutegiri bageri nene asinje kwira abana chi weekend gere bakanugendo gere ndakire ndari buya abasaba asitwekenga yabona iga kisemjira bakabona sikikura sama migera bibilia na mangana ba yake moike narara bakonye gere bakini bamanya sae na kwa mona gere banya baukinda lakini twatigire nsi uke bagambire na be bagusira na ndento chikubaikera kiagera one nsi abaramboire gwetera samangana abera mangana kwenda akindire nsi yabeire engale mono gwetera singe ya digital bona abana tosikuba ntobali balinga gwetera sege kanisa ntogonya tokubakonya ekero tugutika abana bakogenda isiko galia ntubwati ba pastor ba mambi ntubwati balisia ba mambi toruli bagali nene abana baito banyare ko babago ikanisa muna bago ikeskuru baigo ukwemurungania kwiga ni gubaiko kogenderete hasi kanisa chige katoliki hasi chinsemo au hasi rugongo rwa Gusii bwigo hasi mesikiti okubolia kwabekwa gochasi wizara yichisemi kuragwa n'umwaziri Migoso Gamba ukwanirengane hasi kilibuna hasa masomo yichisukuru kankyo eturatwalegesa ku kerale n'obunyasaye nichimbwa chimbe mamincha na chiria chibwenerete nabuna nyasaye nerekeregento nkuribaterega taseni kya gatembe kurega se kaunti ya Kisii letrene ngoro kwa Daniel Untiri bemono homoli kitudani Untiri soroboturu chinga kichigembure nyinge gendete kwene kiwase chinsemo aigemeyense nikobono habamenyi kurwase bunge ya Nyaribali chache besokire na kogokere getambukiro kyo kwagachirwa hebibanda no muskejwe hokingo nyambane unenjere yemo yo kwegendereria nemerobiri yabo nigobono barokiro mugokobo asikiri bagotebuna nigo baragendereria merobiri yabo no nyimbure nyinge kegendete kwanikiwa tukuiraniria mweshimiwa Okengo biyamona asugo toroserie kibanda gekogera ngetokonye kerimbure go tugusumo basoro muru omochando twabwate mbura yare go tutwanya kuminyoka ebisona byechituka cy'abantu twanyoranga twachabuire no eno monyene takoiguya Okengo nye tokomuboria bari bwatokogani bunuko atokonye na bara bwabagachere baigama go twatebire ngambi yamona sana asugo twagachera na ande karibu kwara tutarira na njengu akero mweshimiwa Okengo nyambane munambi yamana asengenta tokonye tokutwagachire kibanda twaberega ye miaka mingi gwetani miaka zaidi ya 30 lakini ntwana konya mweshimiwa gutwagacha kibanda bona iga kibanda kinga tokonyete asengenti okoigama na mangana mange asengento kansora ruto kansamo none kera customer yote achiri atsantoramo ando genda no moyo yoyo teba nindu twego konto nya chaiga iga okonye na bantu beto chingongonye chiense na baro babo batokogani bwo gokonyo baro bakonya nande ngo gantre gwato ikanga ege twakwamagania ito nebirengereri byeto byonsi kwabimanya ende gwatokorera yonsi kengera tumwagete mbiyamo na torosere amba one stage na nyabyo tu ne bwate stage yabo Okengo chonya mana baro biro no muje gai ngo bakonya krisana one kare tu goteru to utaka kona uchi tauni ga kembre gutu to mnya twari kama ga alafu na ande changamoto endere ga igenene igo turege suntaimi to tujwe kana oji sai 12 ga twanya na twasiekire egasi bona twari gusaba serikali atokonya batorentere etaya ga igase nyabyuto nere tokonya bune semo ya security na yonyora na tokobwa koberege suntaimi pratigake tukuiraniria mweshimiwa Okengo biyamona asugo toroserie kibanda gekogera ngetokonyete kerimbure go tugusumo basoro muru omochando twabwate mbura yare go tutwanya kuminyoka ebisona byechituka cy'abantu twanyoranga twachabuire no eno monyene takoiguya Okengo nye tokomuboria bari bwatokogani bunuko atokonye na bara bwabagachere baigama go twatebire ngambi yamona sana asugo twagachera na ande karibu kwara tutarira na njengu akero mweshimiwa Okengo nyambane munambi yamana asengenta tokonye tokutwagachire kibanda twaberega ye miaka mingi gwetani miaka zaidi ya 30 lakini ntwana konya mweshimiwa gutwagacha kibanda bona iga kibanda kinga tokonyete asengenti okoigama Raibenso muske wira muruto hoi kanyoro munyakare kubikyombe kya East Africa Community niga togirio kubwaterana wejinse hechio chire inse ye kyombe kyo kukwana chingaki chukuru heutupa ya yomo elio unomanyakarogo bwekyombe kyo magaga yokora haso mwaka yomo ruto niga teruna korwa beto manyakarogo bwekyombe kyo nigo haikiranira bokorero buya gati yabo bolende obonchereria hegati ya yanda mange Moraibense Hoboganda Yoweri Kaguta Museveni
nero murayo moibe kyombekyo asa gochikora asomwa koyo muri mutwe. Of 6 locally constructed cargo vessels in the past 3 years with a combined capacity of 3,500 tons, increasing cargo movement across the lake to 890,000 tons annually. Your Excellencies, on the services sector, regional tourism has experienced growth through our unified approach. The EAC participation in the Berlin International Tourism Bus in March 2025 as a single destination showcased our collective tourism potential to 10,000 international exhibitors and 160,000 visitors. In terms of people-to-people and intergovernmental cooperation, 3 partner states, Kenya, Uganda, and Tanzania, successfully hosted the African Nations Championships, CHAN, registering very remarkable progress. I am confident that we have set the tone, and with the investments we are making in sporting infrastructure, we are moving beyond our traditional athletics to competitive and commercialized sports and sporting value chains that will create jobs for our people. Our commitment to value chains in sports remains steadfast as we prepare again to jointly host the Africa Cup of Nations tournament next year. Your Excellencies, the community continues to make progress in advancing regional digital integration as a critical pillar of our economic transformation and the realization of the EAC's single digital market. In September 2025, the EAC adopted the United Nations Global Digital Compact, which promotes an open, safe, and secure digital future for all of us. In July 2025, the EAC joined the Artificial Intelligence for Good Impact Initiative, which seeks to drive meaningful change using AI technologies and telecommunications, advance global AI capacity, and provide a platform to democratize AI education and foster global capacity. The heads of state have decided that the Republic of Uganda assumes the chair, and the Republic of Rwanda will be the rapporteur. Okay, so I think we will now facilitate the handover so that abarai bo kwamereria serikali bakoraga no murai bekiama kia Wiper Muske Kalonzo Musyoka nigo baye mochire serikali kubwatira kana no gukirira hingana y'abasai kugendera gusirwe bugima bwabo sense ya Russia kubwatikana n'ikisegi ekyo kigendete kwenekibwa gukwana chingeke ekyo nigo baruru kubolia go chiase serikali kwenekibwa nanko mukirege tambugero kya bongo na kwenekibwa na haba Kenya ubali chinse ekyo ngwikirana bare aigemeyense nigo no batebira unonya baguchikoira libaga lyoborai nigo barachi kwenekibwa na abana inchingo gokera bare obokoreri wechi sector ao. Through credible diplomatic channels and corroborated reports, deeply troubling information has emerged concerning the irregular issuance of travel documents, the recruitment of Kenyan youth into foreign combat roles, the abandonment of Kenyan citizens stranded abroad, and the facilitation of sanctioned actors within our borders. Indeed, as we speak, I think William Ruto is handing over the chairmanship of East African Community Summit. And as did so, he has performed poorly. During his tenure as a chair of the summit, we have seen that even countries of the region did not have enough confidence in even to pay up their contributions. The cost of a return flight is a fraction of the billions squandered through corruption and misplaced expenditure. There is no justification whatsoever for leaving Kenya citizens to perish or suffer in foreign lands because they cannot afford
airfare home. We call on this regime to immediately facilitate the safe, dignified and fully government-funded return of all Kenyan citizens currently stranded in the Middle East and other parts of the world. Not a single Kenyan should be asked to pay for their own rescue. Number 5, a formal diplomatic clarification affirming Kenya's neutrality and non-alignment with any foreign military campaign inconsistent with international law. We have always held the principle of active non-alignment, full adherence to constitutional protections regarding due process and the principle of non-refoulement, including appropriate restitution in all cases of unlawful rendition. Since silence in the face of these violations is not an option, we issue this statement not to inflame, but to protect the Republic and uphold the dignity of every Kenyan citizen abroad, at home and abroad. The United Alternative Government stands ready to restore dignity, to restore integrity to our institutions, defend Kenya's international reputation, and ensure that the state power is exercised only in accordance with the Constitution and the rule of law. Hata mimi nataka kuwatahadharisha World Bank wajue kwamba hiyo program inaitwa Nyota, National Youth Opportunities Towards Advancement. Ruto ako na jama ya kuitambaratisha kupitia hiyo njia ya national, hiyo inaitwa cool. Ati kitu itafanana YK92. Ati anasema vijana watakuja wanakoto waweke huko hapo. Na soroboti rumo nchumo ligerelia tanyoro motimo komo ke tukoirana tugende ne kiongasi nchira yogoikira. Lea Wao Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wao Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wao Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imyomo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bumanyi bwigoroke gima abo bakora meremo yabo keboikeranu incheno manyagitari iri nikemma obanyi korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingia echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obobwene bwao nabonta getogotanga senye gitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyoroka so umuntu gweke songo nga full body check up igonta getogotanga nigo tokorigere likorwa so motwe paka maguru ise twarigere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora chiri chia sero function abnormal twako amariogo amarwaire bakorwaria ngamona diabetes gose oborwaire bwe sukari, high blood pressure, oborwaire bwe chinyigo gose kidney, asthma, arthritis, brucellosis, infertility in men and women, hormonal imbalance, family planning, uterine fibroids, oborwaire bwe stroke, prostate enlargement, stomach ulcers, chi allergies,
cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbwa ntobwata mariogo ya maino ntobwata mariogo ya marwaire yemeki emeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore ntoboko ngwa senkoro igonga mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabu anto nyabwate ntobwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga borwaire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno borwaire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na rororo nkorigere litore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amarwaire andamange na inda mariogo aya nigo tokonyarusia ase chinse cheisikobu na bono USA mariogo nari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere in USA na inde nkorustora mariogo anda ase chinse chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakeresini ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Karibu na inde homwanchumu ligerelia. Kubatikana ni mbure nyinge yegendete kwendekewa sichinsemo haigemeyensi ya Kenya. Nikobono haensemo yabamenyi b'umuco Nairobi. Bagendete kubara hasara nene kubatikana ni mbure yabetike gutubutuko bugokira rero. Umubaro bwa utamanyiri niko betike gusira ubugimo bwabo. Kubatikana ni mbure yo hasebaigo habonjeria bange banyorira sara. Obosombi koratera n'ikigali kinyinge gusarigo namache. Hapa mimi nilikuwa hapa ni Riverside next to Kamkunji Police Station. Tulikuwa one of the rescue team ambao tumeokoa hawa wapita njia na motorist, drivers hawakuwa na uwezo wa kusaidika. So mtu wa kwanza kumuokoa kabla tuokoe hii gari alikuwa one of the ladies, two ladies walikuwa na gari mbili. Tulimtoa ndani ya gari, tukambeba, tukamweka hapo kando. Gari kabaki kama imezama. Mwenyewe alikuwa ndani amelemewa kutoka. Kabidi mimi nikakuja na huyu mwenzangu tukamuokolea, tukamtoa ndani ya gari akiwa hali mahututi mbaya sana. Tukampeleka huko ndani mahali panaitwa Mbotomboto, tukamweka juu ya mkoko, tukamfinya maji na jamaa karudi form. Ikabidi watu wa Red Cross wakakuja too late. Tukampatiana kwa watu wa Red Cross wakampeleka. Wakaenda na yeye. Kwenda na yeye bado tukabaki tukiokolea watu wengine walikuwa wamekwama kwa maji, tukafunga kamba tukawatoa. Kuna hasara kubwa sana imetokelezea hapa. Hata watu kama area hii peke yake tumepoteza kama watu 5 wale tumeconfirm. Hata kwa nyuma kwa gari yetu hapa ukiangalia kuna mtu hapo mmoja wetu. Hasara ile watu wameenda kiosk. Kuna kiosk kama 20 zimebebwa na maji na zikuwa na stock. I was supposed to be in the house by 6, but since it began raining, it's now 3 hours, 4 hours. It's almost getting to 4 hours, and it's still raining. It has not yet stopped, and it has really affected my schedule. So around this place, we got stuck in a traffic jam. That's now where the hell started loose, because we were seated in the car. All of a sudden, water is everywhere, even inside the car. So it took us to save our lives. We lowered the window because we couldn't open the door. So we
left through the window. Got this particular issue, it was a bit crazy on this evening. That was too much. We've tried to get out of the car. We were not able because the flood was too much. And we are here at the midnight, the morning. This is a bit crazy. We are not understanding why we have to pay for this parking, because it costs money. I think it's 70 shillings per hour or something. So I don't understand how they're not even coming here to help us. They should have ways of helping us just to remove the cars from this water. We are stranded. The water is still filling up. We are disappointed, Sakaja. We expected you to show up. At least send your team to come and take care of us here. Isemo ya warai wekiama kia ODM ni gobatarire kaunti ya Narok mubasorero na kusanga n'abamenyi b'ekinsemecho kingekecho ni goberera bunegesaku kia Bamasai tikeri go chigotigo magega na magendro hase babolia serikali kobenyura kingekecha baraya bo ni gobate bunekiama kia ODM tikeri go chia konyagalirwa nonde wensi. Tunasema ya kwamba Lolgorian ni sehemu ambayo iko na dhahabu nyingi katika hapa Narok County. Lakini hiyo dhahabu haitusaidii sababu haijawekwa miundo mzingi nzuri ya kusaidia watu ya jamii ya Wasiria. Tunasema ya kwamba chama cha ODM ikienda kuketi chini iweze kujua rasilimali ya Msiria, ya kwamba Msiria ni tajiri lakini ni maskini kwa sababu hamjawekea yeye miundo mzingi ya rasilimali ambaye yeye ako naye. Tunasema ya kwamba ya mwisho, na ninakutuma Mheshimiwa Senator, Waziri wa Kawi kufikia next week aweke town ya Lolgorian. Tuma rafiki yake Junet. Nimekutuma ya kwamba ipate zile lights inaitwa security lights and street lights, kwa sababu watu wanapigwa risasi hata saa moja, watu wanakufa. Tumechoka kupoteza watu kwa sababu ya kukosa stima kule. Saa hii watoto anasama na maji, magari nasama na maji, bigibigi nasama na maji. Hapo ni kama mahali inaitwa Madagaskar ambayo iko katikati ya maji. Kwa hivyo naomba wewe kabisa kwa heshima, ukifika kuku ofisi wa rais, eleza Marti yako na shida sana. Tunataka ward. Sisi ni watu ambao wachache kabisa. Tunataka ward. Tunataka division. Sababu ndio division ndio na serve kila mahali. Naomba wewe waziri, sababu wewe ndio unafikisha hiyo ujumbe. Katika chama cha ODM, fikishia Oburu. Kama hakuna maelewano na ODM na UDA, hakuna hiyo kitu kama hiyo. Tukienda kusema yes for the coalition, let the government submit them the following that we are saying for a better coalition. The issue of unemployment to our youths. Marakwes, I think it is a leading in terms of unemployed youths. But several NGOs are working there. We want all those to be articulated to our people. Mimi nimeona sasa kweli watu wa Maa wanapata kiongozi ambao watawalinda vizuri. Na kulingana na hiyo makofi ninaona, tunakuombea heri. Unasimama hapo ukiwa mrefu na ukiwa mtu ambao uko na uongozi wa maana. Ile kitu ninataka kusema, nimesikia habari ya infrastructure. Infrastructure. Baba alipokuwa minister wa roads alikuwa kwa akisema infrastructure. Na saa hii ninaona pia William Samoei Ruto anazungumza infrastructure. Kutendeza infrastructure ya barabara, dams, bridges, hiyo yote inahitaji fedha. Na yeye amepata idea, tuuze zile vitu ambao hazitufai, badala ya kuwa na deni, tufanye nini? Tutendeze infrastructure fund. Mimi nataka kuhakikishia nyinyi ya kwamba chama yetu iko imara. Na tutasimamisha watu kutoka MCA, paka mbunge, paka governor, paka senator, kiti yoyote ambayo ODM inahitaji itasimamisha mtu kwa mambo ya barabara, mambo ya industries, mambo ya Masai Mara, mambo ya bridges ambazo zimeenda, mambo ya shule, mambo ya stima. Hii mambo yote tumeziandika, lakini hii haitoshi. Sisi kama wanachungwa wa hapa Narok tutengeneza memorandum yetu mzuri, tuandike memorandum mzima, na ile meza ya negotiation haiwezi kuendelea mbele bila Masai kukaa hapo.
Karibuni mwanjwe kiunga chigosoli. Timu ya Shabana nigo yayikore timu ya Muhoroni Youth. Chigoli sano hase chigoli bere na koyebeterelie timu iyo kogendanka asinkoyo ya Mozart Cup. Umuhuri keito Wycliffe Manyara Tyson. Oroboti rwasinchira yo wikira. Ase engoyo ya Mozart Cup chingoyo aoncha gosoligwa aiga Kenya. Timu ya Shabana eyo yagosoria engoyo yae ase getikia kusi stadium nigo yaye kora Muhoroni Youth chigoli isano ase ibere. Okwana maega yengoyo ekochenene ya Muhoroni Youth nigo atagokigwa amone chiref chengoyo eyo. It has been a very cagey match. It was intense, so much intense. It could have gone either way. But as a tactician, I feel that there were lapses in officiating a bit. That's why in advanced leagues we have the VAR, to revisit, to counter-check certain decisions. All in all, it is a spilt milk. I really thank my boys. When you consider the age ratio, they are very young boys who are just gaining experience. The key point, I'm a former Shabana Football Club tactician. I would have really wanted to win this match. This is the third time we are meeting. Initially we met while I was in Silibwet. I lost the match. Now the record has it, they still have got a better record. But in a nutshell, officiating has really been wanting. To me certain decisions shouldn't be made independently by the center referee. Pito Kidi amono mogosoria Oshabana paraboni go bago kigwa amone ngoyo ya lero. I'm happy we've managed to win this game. You know, it was not an easy one after conceding last week, so we have obligation to win this one. So we thank God it has happened to us, and thanks the whole team so that we are fight to make it happen. So we're going to keep focus for the next game, and I think everything will be okay. Leo tunashukuru tumevuka next stage. Hiyo ndio ya muhimu. Kidogo naweza sema kiwanja haijakuwa nzuri. Ukiangalia imekuwa na matope mingi. Najua kutakuwa na hizo strains za players. Kidogo ime derail speed yetu. Then naweza sema kiwanja imechangia. So naweza sema tume move to the next stage. We are happy about that, but kidogo tena tunarudi kama team tunajiuliza mbona tuna concede bao, tunapeana easy goals. Ukiangalia tume gift out easy goals. Game ya juzi tumecheza na FC tume gift away goals. So it's a problem na ni kitu ambayo inafaa tu handle very fast kabla ijakuwa kansa kubwa. So ni kitu tume detect leo, tumeiona leo kwa sababu game ya FC ukiangalia tulifungwa na set piece. Kuna mabao tulipeana zikukuwa TFC wamenini, then ukiangalia pia hii game, ukiangalia bao ya kwanza, bao ya pili imekuwa ni gift kwa opponent. So ni something ambayo we need to step up very fast kama players and technical bench to arrest isifike isikue mbaya. Chiti muchinde changanyire kwa round of 32 ngamo na Tusker FC, Kenya Police amo na KCP. Chingoyo chinde cha Mozart Cup chiche kogosoligwa ankyo. Mozart Cup nengoyo ekero etimu ego ikorwa ego enda sobori sab. Lero Shabana FC yanyara goikora Muhoroni Youth chigoli sano asaibere Shabana yagendere mutu Muhoroni yachire risab. Kuripotera katembe nje Wycliffe Tyson Manyara. Begono homo likecho Wycliffe Manyara Tyson asoro wotiro. Na gwikiraga bumonchumo hirya no gwikira homo ero bamangana mayaye kiunga chinsibire chabanutko. Kulendeke kekere mutwe ningira nasingambo ya gatembe haso mugeni tubiri tukuri rero. Omo MCA wegwadi ya bugusero homo skefini center buga anyarire kagwikirana haigaime ye studio hase turachigutwara engambo nagusabire tuskale literani seras nyakunde hasense milima nyiryo nikalenge Fenesa Nyaboke.